أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام كفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عباد الله، اعلموا أننا خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى، وفي هذه العبادة أنواع، وهذه العبادة هي تتفاوت، لها درجات ومراتب، ومن أهم هذه العبادة هي العقيدة. فلا بد أن نعلم وندرس ونتعمق في هذا الفن، فن العقيدة، لأن الإنسان المسلم لا يعتبر مسلما كاملا الذي ينجيه الله سبحانه وتعالى من عذابه إلا بالعقيدة السليمة، لأن أعماله كلها يمكن أن تبتلى بعدم هذه العقيدة. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. سبحانه وتعالى إذا يتعالى سبحانه وتعالى وتقول لهم ولي بدعاء نيمين دوين ديلو نيما دي موي أكسي كل هم ونقول الجلبة نيما كل مونو دي مؤلف سبحانه وتعالى مؤجر جيان الموم إهار ديلو لي إذا جول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أما جاب إكسي يوني مودن ندراك سبيور من ونان دلهم
musidɓe julɓe tedduɓe ɓe yamira hoore am ɓe yamira onon kadi ɓurugol Allah subhanahu wa taala nde tawno ngol ɗo kuɗol Allah ko yamiri Allah subhanahu wa taala mawɗo mo fiyaake muɗum mofti diina kan ka fof makko ko wasi Allah subhanahu wa taala daari ka surata al imran wonnema hay ko ono yo bonnimɓe ɓe mbiya tawa ɓe ɓe feƴƴi wonugol keefeer ɓe ari martaba wonugol juɗɗo ɓe wi ɗon ɓe ari martaba wonugol gonɗinɗo Allah subhanahu wa taala daari yo ɓe huulu Allah no haaniri hulirede noon hara ɓe mayaani si wona hara ko ɓe jebbiniɓe si wona hara ko ɓe julɓe Allah subhanahu wa taala daari aya goo aya mo tawata no holli denndanangal mofteɗen ɓe fof majje ɓe fota tertere ma sengo ka taqwa tenen ma sengo ka fulal Allah so daari mi yamirno ɓeɓɓe defte ɗen jippi e dow muɗum ko adi on onon mi yamirno ɓe wurgol Allah subhanahu wa taala awa onon kadi mi yamiri o yo wuro Allah Allah subhanahu wa taala daari ka sortu Qasas o aya mo janguɗen ɗo ko sortu Nisa ka sortu Qasas Allah subhanahu wa taala daari denndanangal ko wiyete hoɗo ko wiyete villa ko wiyete aljanna ko hikkori keden ma sengo laakara kom Allah daari ko ɗum ko marana ɗum ko yimɓe faandiɓe wurgol ka hoore leydi ɗo e hoore yankinaare e hoore needi e hoore tippitaare harna e hoore bewre e bononda e jaggitugol e dow jiyaade Allah la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada ko daari wal aqibatu lil muttaqin battane moƴƴe ɗen ko wonani ko huluɓe Allah ɓen kala mo hulaani Allah o heɓata feb moƴƴo heɓata battane moƴƴo ko daari wal aqibatu lil muttaqin musidɓe julɓe tedduɓe ande wondema Allah subhanahu wa taala ko tagiri en ko wiye rewmu ngal dewal noon kadi hingal ɓurti dewal ngal ko ɓurti hingal mari bindeje no jeeyano e ko ɓuri mawnude e dewal ngal bindere anane ɗen koko wiyete comme al aqidatu ko finde ɗen finde julɗo on ko ɗum ɗon ɓuri mawnude ko wanno si finde nden sellali si aqida on sellali aray o ala dina aray dina ala ko waɗi noon kala ko rewi Allah ko fof ko perdi Allah daani wa man yakfur bil iman kala mo aqida mum boni kala mo finde mum boni faqad habita amaluhu haray golle makko ɗen boni alfa'ilu fi hadhihi al-aya huwa al-amal lannahu marfu'un bi dhamma نهربنيها كلا قال سبحانه وتعالى يوتata في عقيدة في بنقول قل الله بيأتا بني قل الله بيأتا نتو بني قل منده وبيأتا قل بني قل فاعل وقل حبط عمله قلون كدوين ونرادو ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لو كان فايلو عمله الله بيالي لأحبطن عملك ستايب الله بونا تقول لدي مواي أكد لهم كنت تقول لدي أوتوماتيك من بونك ليحبطن عمله بمعنى قل لدي نانكي وبوني ستايبين لدي سيرلاي قال وما يكفر بالإيمان كذا mo yettuɗo wonɗinal yettuɗo aqida yetti pinne nden Allah subhanahu wa taala daari haray golle makko ɗen ɗe boni ko ɗum wanno si nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗi tarkise e oɗo aqida ko yahata duuɓi sappo timmuɗi tis ko ɓe woni makka ko ko ɓe wiide ko qulu la ilaha illa llahu tuflihu wiye la ilaha illa llahu malema
تركز عن العقيدة خلال هذه السنوات نظرا لقيمة العقيدة في هذا الدين الحنيف. بمعنى ديدو فيندي سيدي سرقا داري بروغرام أكبري ولوالي سيدنا أساسلما سيمبني كيدني اتلم مسيح فيندي ehore ko morana دين الإسلام كان هي كما هي أول بيجناي وبيدي العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة بمعنى كفين دنين إدوانغال إديكو إغولو دانغال نو أني نوكي لكوسي القرآن قال الله سبحانه وتعالى أدى تقيلو لفوق يا فنداري آية مكسوك فكر آية كيف ريكابا لجيل verset 177 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Première partie ayah ko aqida. Kulwani si aqida law bigi di no der dina kan ko mawni tele masen ko gandan dina kan. Ko wiete usulul din e ko wiete usulul fiqh. أصول الدين نهجي أصول الفقه. أصول الدين هذه هي العقيدة. هذه الأصول أي تعني العقيدة أصول الدين. عقيدة كتوك على الإيمان تنجيبو أركان الإسلام الستة كلوتي أصول الدين كلوتي عقيدة. بس كلوتي عقيدة كهون اللي في بدا كهون كيما كان دركا وتوتا هاي ستمي أي آل كنا هرجت أهولي نبدت بس كي يفوت ولا إيمان ما يكون كسكت كنا كوياين جل سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب بل يؤتي في إيمانها هكذا kalau kafen kawatkan ni apa yang ayau tu iman anda dah dua bin akhirat ibun yu'minuna jori fe yu'minuna koma on tigiyana ne oholo wiyete do Allah o gonga hay tay o yali oholo malaika den ko be gonga hay so yali oholo annaba den ko be gonga oholo jette tippi den ko gonga oholo koduriye on ko gonga on tigi holo ñamande sakkitino nen ko de gonga si ɗiɗo piiji fof woni gonga e maɗa ko ɗum ɗo wiyete finde dina ka woni e nder ɓerde ma ko ma kadi nden ɗo finde dina nde maho e hoore finde dina nde nela sasalama wonno e mum nde oɗo wiyete aqida to ahli sunna wal jamaa si aqida ma o woppodiri e ko nelaɓe e sahabaɓe mum ɓe wonno e mum ko على معنى علاقة والناجون القرآن وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به مثل ما آمنتم به أنت وأصحابك فقد اهتدوا. القرآن سيبقون إني بجابري نجابر دون أن الصحابة ما أمين تأكلون بجابري نارون دكون أجدا نيوت إدي نلادو القرآن أمنا فيه. وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. sibe jabiri be gondi ni sifa berwo ko jabuda e no jabirda hare ke fewi so tigi wopi lawol goto lawol nado wal aljanna ko lawol goto naadi didi ko dum kala ni Allah subhanahu wa ta'ala yewta fi aqida fi finne ko lawol goto lo ha si wopiti o wala fa in tawalla fa inna ma hum fi shiqaq si taydu be hurtiti be sarike di mana Hari ibe nder gopi be wopi ko da bako e tawde odo aqida ndeno finde hine mahi e kongol goto kongol no wiye la ilaha illallah muhammadur rasulullah no wiye kalimatul aqida kalimatut taqwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah هذه هي جملة تتكون بنفي وإثبات
فلا بد بذلك. تنال هذه العقيدة لا إله إلا الله ونفي وإثبات. فبسكي بأديدا ويادتا الشرك ويادتا يبطنغو سوانا الله وكان كتمود بكتاك ولوان كعدر تقع في تقول كو لا إله ربتيدو على تقول على ورو على أسيكو على كتو على لمنو على فلو على لندو على كوجو أبي على هاي من سكا في كتاب on sai non si attagoto on sai non illa Allah wa nafyun wa ithbat siwana ando subhanahu si taino woni kanko dum tago waro asiko kata fiya ke ufuk rutti tana e makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala on sai hada woni neddo doggi do akida ahlu sunna wal jamaa akida sellu do ni bor ko yani moko kanko aran ko ma pinawo ko kanko lando lobiyete finne nen ko lobiyete akida selluɗo si ɗum no woni gon hay anda ƴettanima garanti aljanna ɗon hande kadi ko an kalkitta joni sa nebo yeeyi ka dargal sa ton goto ɗon ha ma si a reway ka yiito a reway toon kadi yaha heña arta ma sa nebo yeey to mais kono contrat o ganate aljanna si akida o selli si finne nen selli anate aljanna si finne nen boli a fokkita aljanna aduna هذا كبيتي الجنة كم هرمنيما إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار كلا الشرك الله سبحانه وتعالى على أن هرمنيما بمعنى الجنة وغير مكتين ويجي جهنم كتول دون ودوالي آية القرآن مثلا من آية جم dari japan di dari sebenarnya kalau wujud tu anda ada di jinai komposi di dina untuk pagi dah malam apa masalah soal itu baru ada malah ini kono ojetti jawne den o jonni bi mana e yidugol makko o sipido o limtido yimbe al yadima bi siba ben no fu bi mana ko côté akhlaq on o awe côté ibada wa aqama salata wa ata zakat si yiwi do hagasa o ara bi mana côté al muamalat wal mufuna bi ahdi billah صابرين في البأساء والضراء وحين البأس. Mais toujours pour aller dans le protocole. Man amana billahi wal yawm sibaron non ma protege. So dalika sortu Maryam muaddi di fofet. Wazkur fil kitab Ibrahim agar annabi Ibrahim ko adi dawul ko adu. Kanya annabi Musa. Bawali fi Musa wazkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ko te adi dawni ay geden. côté akhlaq wal muamalat وهذه بمعنى في لهم نبيتي النبي إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. donc hunnugol ahadi min al muamalat wal akhlaq juulugol jange ko ibadat donc ɗum ɗon fof si aroyi ɗon ko addi annabi Idrissa si tawi akida o selli woni goon dewe ɗen selli jikko on selli haray ko dow sufiɗa wadkur fi kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Donc e sifa ɗiɗo fi ko ɗum waɗi finde nden nde fijirtaki aqida ma annen koye hoore mum ɗum wonde position men hakkude men e Allah ka gumɗo men par ce que ko fota ko fof ko a yiyaade yalla yowtuno fi aljanna o yakku tak aljanna ɗi hillo ko noon o yiyaade jannatu adini allati wa'ada arrahman ibadahu kono bil ghaib o yiyaade si wonaani gonga derga awata gollande aljanna par ce que a yiyaade mi sikki ɓaye yi euro en andi dollar konmo findima dindi mbi yayaw kamaki yaɗat ɗo euro e dollar par ce que aqidama dollar selli woni gooto. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا فاستغفروه.
au Seigneur du monde. Nous sollicitons la bénédiction divine et le salut d'Allah sur son messager, le sceau du prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons, et celui qui suivra le chemin de la droiture jusqu'au jour de la République continentale. Mes très chers frères et sœurs en islam, je m'exhorte, je vous exhorte également d'observer la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit dans la sourate de la famille d'Imran, ô vous les croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala convenablement et ne mourrez point tant que vous ne soyez pas des soumis, tant que vous n'êtes pas des soumis ou bien des musulmans. Il dit dans un autre verset coranique, certes, nous avons exhorté aux communautés qui vous ont précédés. Nous avons exhorté également d'observer la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate An-Nisa, sourate les femmes. Dans la sourate Al-Qasas, Dieu dit, ce sont ces cités-là que nous avons somptueusement préparées pour ceux-là qui désirent vivre sur cette terre, dans la modestie, dans la quiétude, et qui ne veulent pas se montrer violents, arrogants. Dieu dit, le dernier mot appartient au pied. La bonne finalité appartient au pied. Et cherchez, mes très chers frères et sœurs en islam, la chose la plus fondamentale, la chose la primordiale dans cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'aspect dogmatique de la religion qu'on appelle al-aqida. Votre croyance, ce qui se trouve au fond de votre cœur à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, est primordial dans cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car un pieux dont le dogme est néant, n'est pas conforme au dogme du prophète Mohammed sur lui et ses compagnons, est néant et nul et non avenu. C'est ce qui fait que pour les oulémas, c'est ce que les oulémas appellent les fondements de la religion, dans d'autres termes, usul-ud-din. Il s'agit, ce sont les 6 piliers de la foi. Croire en Allah, croire en ses anges, aux livres, aux envoyés, au jour du dernier jugement et à la prédestination. Voilà les 5 piliers de l'imam de la foi qui constituent le dogme, c'est-à-dire al-aqida. Et forcément, il faut que ce dogme soit conforme à celui du prophète Mohammed sur lui, parce que c'est Dieu qui dit toutes vos œuvres d'adoration dogmatique spirituelle doivent être conformes à celle du prophète Mohammed sur lui et ses compagnons. La seule garantie que Dieu a accordée aux fidèles musulmans pour qu'ils soient figurés parmi les locataires, n'est-ce pas, des jardins somptueux, c'est quand al-aqida, la foi du musulman, est solide, est saine, est conforme au prophète Mohammed sur lui. Et celui qui viendra devant Allah subhanahu wa ta'ala avec une aqida non conforme, avec une foi non conforme, sa destination c'est l'enfer. Et il y demeurera éternellement. Il n'a aucune convention, aucune garantie avec Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne le paradis. Dieu dit, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Quiconque associe Allah subhanahu wa ta'ala avec n'importe quelle divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit d'accès au paradis, et sa demeure sera l'enfer, et il y demeurera éternellement. Donc, je pense qu'il est pertinent pour nous, il est primordial pour nous, mes très chers frères et sœurs en islam, de donner un accent particulier, n'est-ce pas, à la foi et les dogmes, c'est-à-dire à l'aqida.
il est primordial pour nous. Il y a eu beaucoup de passages coraniques à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a énoncé les choses fondamentales de cette religion qui constitue al-aqidah, c'est-à-dire le dogme, n'est-ce pas, l'adoration, al-ibadat, la conduite, ou bien les comportements qu'on appelle al-akhlaq, wal-mu'amalat, c'est-à-dire les rapports sociaux. Les rapports sociaux, ce sont les deux principaux, n'est-ce pas, les deux objets qui sont des objets principaux de cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier, c'est quoi? C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans lui associer à aucune autre divinité. Le deuxième objectif fondamental de l'islam, c'est l'harmonisation des rapports sociaux. Mais tout cela doit se baser sur la foi, sur ce qu'on appelle al-aqidah. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des bons musulmans, des bons croyants et qu'il quitte nos pas vers en réussite et que nos salaires soient au paradis, comme il a cela comme il y a comme tout le monde.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Cheikh Ibrahim. Masyaallah Cheikh. Ada zin ni kan? Alhamdulillah. Ibe jang. Onon le. Be ko noy jang. Alhamdulillah. Roy suko ko na ibe. Eh roy. Waalaikumsalam. Mana Ustaz? Ya udah lah.